Ala le favor Cristiano e fai. Le a fai mai po. Le lenga o le talo le whaatunga. Moai, mo tangata uma, a meise lava i tupu, mai o le puli, o fai mo tatou taita. O le tofinga o Cristiano, o le tu upea po kiki e fai, au ka kou i le kalesia, le so what we should do, o le talo, whaatunga. O le atu i le atua, inga ia maua se taita inga, e le vevesi ai ma le atu tu vale e tangata anu. Ta pula po ai o le lei o ai o le anga le kala pe ka ro por kiki is like an evil thing to us. A fa pe a kai le kri fi ai o i voi lo ai a o ka kisia ko ai le ka unga vai fa pe nga. Yes. I must confess, e ke me o la unga pe nga ka ika fo. O le tua. Na fi mo me o. Toi fataro fatu le tino kriso le nei a fiafi. Ma lo na var so fo moa. Na lo fo le lange mama. Ya, ia le li o fai fo i ona tatu toi. Fei loa i le nei vai aso. Tatu por kalami masani tana noa luso. Ya, ma lo fo i so fo pasta. Na lo so fo pasta songa. Ia tatonu nei a fiafi ia la tatu. Anga isa fo i tatu ta upu fata tonoina. Lo masalo la tatu tala noa le nei a fiafi. I le tūlanga po le ase tari mai a le lotu. Tu sai fo i me o lotu tupu le nei vai tau. O le ase tūlanga e hao ona iai. Ia po o nā whea fo i e tū wai le lotu i le nei vai tau i le tele o le mau mea o tupu mai. O le ase mea le lotu e hao ona whai. Ta ole, ma ele. You see what tūlanga nā le wai ai. So ina fuole fo langa ma me tupu tatu o langa wa me lava ia tupu ya tu sai mara fsili ia po le ale po nga fe e tu ole lotu ya o langa ona to tasi farkeusiano as a Christian ya tatu yo le ekalesia when I say tatu I'm not talking about Grace Recipient Community Church. Lo inga tala tatou le ekalesia Cristiano. So se ekalesia Cristiano. Me se lava le li o tatou Samoa. Ya. E auna i loa mamala malama mamana tua tatou Cristiano lo tatou taiala, lo tatou fasino manga. Pero fa tu o le authority le ale lotu o le fionga pa ia ale tua. Atu tupulo la me fa pe paunga le me mawol tatu to manga e mawol tatu ta iala e ola ve tatu o ve ka ikai e timi tate le mautunu ai e ke me pisi so lo el maro fa o le lo le me a fa ia a pe o me ia ona mana tua tatu fai ma fa mana tua e tatu o le tatu ta iala le o le tatu pule anga le fionga pa ia le tua le ase kala le tus pa ia la skala tuspa ia fatstau le mea ma le mea pela una iai ile mo Timoteo nga lua fa pumo mo pas nga fa mai ia le il fa punga fa pe o le nei e mo I mea uma o te apo ia tu ia faia o lenga ma tatalo ma fa atonga ma fa fetai mo tangata uma Usa ole fato nunga le a Paulo e ave a Timoteo le mele manga o I Paulo I tangata Cristiano o I Efeso. Ole a poa iatu ia faia o lenga matatalo ma whaatonga ma whaafitai mo tangata uma. O lola le whai pulonga lua. A whai mai kara a Paulo whai mai mo tupu ma I lato uma ua iai le pule. Ole mea lea lotu e whai. Kusol kara lea Paulo lea whai ia Timoteo. Le mele manga Paulo ina ia whai tutono le ekalesia o lea ina ia tatalo ma whaatonga ma o lenga mo kangaka uma. Ai orwhai upo e luwe mai. Mo tupu ma I lato uma ua iai le pule. O le ale mea lotu e whai Pero mai loko e pose lilo ile me o whapena ona iai nei o tātou tangata Samoa. Ia le langi atoa. Keusiano le keusiano. Pero longa I tātou
me o tātou vava ai atu ai. But o sile a sunga pasta po fea o iai le lotu. Le ale mea loko e aonga fai. E kusa e markala wa i ngai i e fesola kou ia pe o manatu fo inga o keu siano ngai iai whaatatau i le porkiki ma kai ma pe se mea funga pe ava ai pe ivo ka ngā. Pe fo la tātou i ngisi o kai pe a tātou va ai o tātou tai pe fa pe ngā ma fo fonga malangona e oso mai. Al le alkulanga e tauna e le lotu. La me kong fai le lotu e tu sa marau sili. O le mea ngai kaunga fai, o lea. O le lenga o le talo o le whaatonga ma whawhitai mo tangata uma. Ma tupu, ma e ua fai ma tai. O le ale me whaatonga, o le ale tātou prayer request, o le ale tātou mana onga te talo e. Pe mai ia Paulo, ina ia tātou no nofo malele atu tu vale malele file e mu. Mana onga nga, o le ala mea loko fai, mea loko kaunga fai. Fea fai e, po o lo iai tutono le ekalesia, o le eise tonu, ma se tasi se mea, po lo ai tono whaalapo putonga, e ofo i lava i malo. Ngewi atunu o tātono no fo ai, i le tele o tūla fono ma mea e le manu kerisiano. Le favor kerisiano e fai. Le a fai mai po. Le o lenga o le talo o le whaatonga. Mo ai, mo tangata uma, a meise lava i tupu, ma e o le pule, o whai mo tātou tai. Pe vela tūlanga o ia, i mea tupu o tātou, si o tātou o sa moa, lo whanga solo pe alava, o le mea lea tātou e whai, ka kalo ina ia tū se whai ngā mālo, o ea, e le atua tu vale ai tātou, ma maua e tātou le file mu. O le mana onga nga ala whawhenga me e ala lu tātou te talo whamai te talo ina ia tātou no nofo malele atua tu vale man le file mu i le amio tua umalava ma le amio matango fi mea langa loko e whai o le te talo o le mea lea na mana o le apostolo le ekalesia lea i Efeso lua Afrika usanga kaluai te la ngona foi pasta le whai o tātou ma kerisiano mea foi le fina ngaloa le atua ia tātou iona po nei o le te talo mo le malo le anga o le whaatonunga o le taiala lea e auna whai ar kerisiano i aso nei o le te talo mo i lātou o iai le pule o le alfa mo kalo ina ia pule i se pulenga e le o i tātou i le atua tuvale e le o i tātou i le vevesi a ia ami o tua ma wha maoni o le upunga nga whaonga i ngā whemai o le ami o matango fi o le dignity po le honesty o inga tātou te talo ia iai se mea whapenga e tupua nga iai te mi ngā pasta e o ia i tātou le mea lea o le pe ua la titi talo e tele le tautala se tulou pe o kako kalang fere se savanga e alanga tele temi e tate faitio ai e alanga tele temi tate mui e alanga tele temi tate tusilima o le eskem ka ora kikem ka kalo ai ele fengo fivo ile anga luenga o le fai mata se atu nu po se malo me apenga ai lo ula manatu e tusa mara usile male fasingo manga tuspa ia ele se me sili ka unga fai ele kalesia ele lotu kerisiano mai se la vai temi nei le ngata iso tatou atu une Australia ia o Samoa so se me o le kakalo te talo ina ia tutupu mea ia te talo ina ia se ta inga e fa pena ona le atu tu vale i tātou ma le vevesi i tātou ia maua se nofo ami o tua ma le wha maoni leanga ole rosa ngoanga la pastor ko nga mea lea fōringa mai nga le vai kaimilangi ia wha marosi ar por kalame funga le mo fokakalo ma me whapenga ai le whapea o inva vai le mea lai whai ai mea kakaunga ave lor wha mo kakalo kula vai porkiki o ki kia ia le loko o le kai o le loko fa ma popo le karesia ma kakalo ma o le atu
No, really. O le mea ngai e kong mo fai. mai la le me le fide mu Yeah. wa pe o kulanga i le ia ko fide mu wa le me pe sa o le Yes. Wa le ai am ska kum fai sta to malo sim fai fai se me ona o le tu ala o la ye ta pula ale tu o aka pula ale tu le fai mai polo le fai polo ya ki mo ke fai o te talo mo tupu mai la to uma ua ia le pule se vai fai mai te talo mo tupu le nga kar mo kai kai mai la to uma ua ia le pule o fa lungo o pulenga o se malo ngo inga la o tofinga ke usian o le tu pe por kiki e fai o ka ko ia le kalesia this is what we should do o le te talo fa tonga o le atu ile tu inga ia mau se ta ita inga ele vivesi ai male atu tu vale tanga ta nu ai ia pule se pulenga e mau le file mu ia ma miotua ma fa mauni kupula lua feka sanka luai o le foi tupu vai ke mingi o le awa onga na de arkus pa ia yes ia fa malo sia foi na ele fai au ia po kaka foi ko o ngu o me ia fa ma po pe po lo ku makakalo ia pe ho i kin fa pengi yes exactly pe o sa nga de o le menga ka ngi lo menga ka ngi lo le kale sia ke sian ia mo wele ngo fide mu ma se bale al fide mu la nga idum ngai ele a popo inga ba ele fai al mele pe ko me ngai ele fai ko inga me fai me excuse le stanga te fa alon kai pe wa lo fa alon kai o lo fa alon kai ia onga ku spa ia la fai mai ia polo mai ia su sta tanga ta uma i fai pule sil le romanga se fur kolu fa mo mai a wa ele ai se pule pe ale mai le tua pa me lo la o pule la va lo fai nei o fatu ina ele tua me ala nga le fa ko e lo le cristiano de me tu wai o la ka ko me fai o le kakalo mo ka kangi but it's not a room e ke faron kai ma ai tu e ile pulenga ma te inga ala me fai o te talo o le me ala ka ko nga fai o le ska ile pule e ja le anga o fina ngalo le tua o fina ngalo le tua 1 Timothy 2:3 and for a wa o le mea le leile ma le mali e lumo lo tatou faula le tua le mea le nkalango e ka oe kua o le talo ma whaatonga te talo mo taitai ma tupu e o e le pule a mele kalapolo o le mea le lei nga o le mea nga le lei o le mea nga kaunga whai le lotu a le whai mai polo ia roma a wal whalong ka o koi i ali ma taitai asia leanga o pule lava o pule mai le tua fatu ina mai io so o tatou la le lotu o tatou mele fai o le sta il pule o le sta i le malo fa fa ko nga be ke o di fa fenka ko ro pule uma mai le ko ko nga mea na le ke oso mai le si pule o nani fai longa vui nga le e ka no ai se pule e mai le ku wa ma nga ia fa punga sa o pule uma lava o lo fai ni o fa tu ina mai le tu ia ka fu nga singa me fu ke o wa de fa pe ia sa o pule uma mai ia ai ke o sa se pule le ia mai le ku le pule o pule ar ka kai ia va ko ia si ofsili ia manga ia le o se marcala la polo pues family o pule uma lava lo fai nei let's put this in context we're talking about il faring fo o kusile ave ke siang o loma o loma la ia elenga o kaka loma la ia makaka yukai a mai kala ai fo a polo o pule uma le lo fai nei nga mai nga fatu ina le tua ka kuma faula ka ka lo mar ke minga mal fike nga ai mal le fia le kala le nga ia a me kala polo fa pe ole lo polo le anga pule anga lo a me kala polo o pule uma lava fatu ina le tua so tu sa mo sili o la kali ai o kele lo po fele pule le mal pule le anga pa me lo kusa mal kala le pule uma lava nga mai le tua pele anga because God being sovereign
he can use anything and anyone. Il tūlanga pe ona ia. O le mea la ka kou ia ke seanga e whai pasta, o le ngakawa ai e luma le First Timothy, o le uska il pule, makakalo, se i vanga ngā ua ko ngā pule ngā pule ne pukanisa. Le vanga ngā ua, when it comes to our life to God, lo ka kōlanga tapua i le atua, mare o langa vi i le atua, i ngā roa la e kosiele lainga. Pe ngu whai aku ia ne pukanisa. Ili lole, le wha ili, i fo uma. Ia ara ku wala uri ia. Ko ngā case la ngā, e le e violate lo la e ka ko ngā pule e le uska iyo a pule uma ngā wa nga ele ngā ringa faile tu le malu ele fa mo ngā ringa faile tu ia le malu fa la vo ngā le pasta de fia e fa pe ua leanga de pule po ua pule la mi leanga pe ona fai mai ile tusi o fatoto na so wala lo de le waka I pule ke mi fe me e fata auto a pule e a mi tonu o le nu a pule a mi leanga o maputi ngale nu o la fonga that's a statement, that's the truth a pule ka mi leanga e o ile ngu a pule le a mi tonu e o le nu a lo sirpe fa fela pe a pule le ka leanga ie a ve pe a leanga le pule o pule le a mi leanga o inga o pe ono fai mai la ie le fai mai le kusi do fato ie e a ona mana tua tatu a pasa e ma fai fu ele tuana na fa ngar pule leanga pe ka ke manga pe ka ke le manga ai e fa le tuanga fa ngar pule lei fa ngar pule leanga e fa tau nu welon finanga fa ka inga la ka mai o le case nga ka maronga o pila ile John 19:11 le fa le nga fa Yesu o ia pila ko Yesu e ke le lo e o ia ke le pule e fa sa ka lo i male fa sa ko lo e arrestai o male arrestai a me ka Yesu mai ele ai sa pule te mai ana le tu ina mai te o e mai lunga la me ka mai nga se pule a pila ele se pule le pala ai e fefe kolo po male faia la mi otonu o le fefe il va ainga ka va ele ka kalango I pule mata ita ya pas faile pule a pila ko se ala uli I foi nga ko e mo li Yesu o isi foi pule mai o staulanga ka o le ayu te o va nga ia le nga ala langa fai mai au ngi ko kala mai akala mai ia ka kala no ngo inga wa ele alo fai ka isala o le kupule la va nga le kemingi ele se kupule o kanga ka yukai o le kupu o lo mai pilako akala mai o ia Yesu o ele alo fala kupolo o ele alo fala ia kaisala ia ngai ua ing fai mero pila ia ave lo la fa sa ka o ko nga kai la nga le fai ko ia va ai la ile big picture ma kama plans o mea ale tua ia va ko fa nga ele tua ia pule tangata lei fa nga fe ele kua ia pule tangata leanga all for accomplishing his purpose imagine ang fa pela ele fakanga pila ko ai lo mali Yesu ta ko foi ngale ko ngale mali Yesu ele ese fa mangalo inga sala de winga ngala o kala ele pule le pule a wa ma le mata isa o le tu he allows some of those things it's to de que ola fa mai pule uma mai le tu wa lunga na le classify nga ipe de anga pe a lunga le pule le kua de mai me pe fa pe nga ngi pule ia o ka koma faule ele anga ele pule a pilako ala fe me kara Yesu ele sa pule ke anga le ku inga mai te o mai lunga se mangue le winga kala anga le fina ngalo le tu e maliu Yesu langa le winga kala na spa ia na sau Yesu e maliu ala fe me pilako ke le lo le ke al pule me kara Yesu ele sa pule ngo winga la ka kilo I
e ongo le malama tātou le tino mai o mea. E ongo e manga, sa kauanga, ma ska maloa le o pule ka maloa langa leanga. But a kiwa e moenga e pule le amio leanga. That's only God knows. Ele ka vilinga o mea. Me vunga e se a mea ke ka mafo ka ikai e alunga le aloi. Sometimes e allow for ele tua ia pule leanga. E whama ingi ia ka kau wharonka. Pe o isi kala when kuai a wharonka ngu. Ia whakanga lea ko se pule a mio leanga. E discipline ia ma wa ia le nua. Matthew 22:21 wala to fai mai a te ia e o Kaisara. Una whetalai atu aile o ia te ile atu o le nei o mea a Kaisala. Kalanga ia lau li ang whakara wanga mai lau first ai o testi e su. Pula asang kala le mea lea. Whaure su, ai se kupenga, ai se koininga. Mai i, whaure su se mainga. Mai lau whakure su, o le aka o ainga e. Mai lau li, o le aka o Kaisala. O le winga lau karaka wako pasta. O le langa i ele mawhaunga o Kirsiano e ivo le politics a le lei i le loku. O le winga lau kala. Tu upel por kiki, they are servants of God. O auna fo ele tua. Au auna fo ele tua tatu. Masa ailunga i se por kiki, se politician i kako ngu ele se kelsiang. Ke lo kelsiang o umaka kala ka ilo i kio. O le winga kala Yesu. Ele mas e ke lo kaunga se meo fe mai Yesu fa pea mai awangi koe whengi la funga i a Kaisala o mesu. A vela ia me kaunga a vea Kaisala a mai me le atua, kaunga mai le atua. O le ungar kala, he's acceptable of the truth. O lai ai le whai ngā mālo. O lai ai le porkiki, lai ai ia taita inga. Wanga mai lau a whako Yesu. Ele meskara pe Yesu e le anga. Porkara Yesu, a ve me kau ia Kaisala a mai me le atua, kau le atua. Pe vola le mele e ao lava i le Kirsiano onga ona mana tunatu ma fau ma matala i wa ele fa pe o pe se mea le anga o pe o se anga sala ia o lava tu langa funga le o makua i watu whaama le loka uka makua i ki Apollo a isi tai i le va ai a tātou. Ala i e kako me whai, e kako mea la mai le tu e whai. O le talo. Kalo, mausika i se vanga ngā lava le ora o sa whai mai. Ok, auangi kua arse se whasa loku a mai umai va aile. Le whakangaka le i foi. I ngā roa la e leu sita i lo tātou. Wa o le tatalo le e mai le atua le. Tai sa. Ioi. Wa pe o le anunga ngā transition le kau kiki do i mene. Le ngatanga mai ele kua kai sa pasta. Pare mea chen va pe ki o kai si kangaka ele anga pe o le history maka kua pe a mai a kai ele anga. O kai sa awanga pa ia le kua ia. Yes. Ati diwi a ka kou ele anga kaka rau a mai. O kai do fiti mene kua. E o kai anga. A iai foi mafuanga. E o inga i do pe kai ele umbi. O fofonga umanga le kua pe ila menga le whakoi. O le kiu ki whanawea ia o le lotu ia pe o le makanga nuka. E ka kou kakara. Kua pe numari. A mai kera mele i mō kai ka. O ngor kemi e o wa ai kukasi fo ilis kai ka. Wa ai fo kukasi. A ka kou wha moe le kua ringi pia. Mo e fi le mūso. Ia pelas ka kou sa mo apas. Pea wha pe le a whainga. Se sa so le ka whano hoka i gesi ni le bea. Le kau kere i loa tātou ia. Po whela whainga ia. O le bea ngi o le wasa o le maru o le koi. Ia e le leo. Ni whaku ala wei perfekanga ua i loa ua i kakaro perfeka ku. E mano le si vaenga. Ia kako ia. Kau kere i loa. Se ilonga e kupse mea. Ia kongo i sao perfeka si ngā koe inga pe. Ia al mea ngā laua ia. Se perfeka mai mea kau lora e perfeka leo. Pa mea kere perfeka sa mua. Ia ua o le whaatu inga o pule pasa. Nang mangingo le kako o le mea ngā le tua. E whela, pia wha mai ia tani e lua kasi mai. O ia foina te li ua tausanga matau. Mai rola ia. E ave e seina e ia o tupu, e tō fia fui e ia o tupu. O longa inga, o le ave e se markofi, o le mea whaito ta se le atua, e kusa markara kusipa ia.
le ngara ka tau tipo pole so le ima oma. But God already have things in plans. Ui lava ka ko manga o I lea, pe manga o si lea, but God is in control. Ia no fo le ke siano male file mu mal mafan fana. Whatever happened, God is in control. O le ala vala me o le o ia. Ia tatu talia o le tali le tu e tatu sanga wa pe se ale le meanga I o le fia por comum male afsili nga kalu nga kalu mo fainga malo nga talo mo ta ia a peranga kalu whatever happened te file mu sa o I lo o kalinga ale tuai ilo mai ha taria le tu ilo talo mai ke le kuranga le welcome ka pu email le pune mai fu fama ma ke le ia se o ko ki do ko vai nga de nga pole kuranga le ka ko samo si ko nei pepe o si de pe lo su fo ngani pe fa pe la mus ka ina la sa bo ke mi ya fa pe la like o ele e que fo sa bo ke mi ya fa ma ke feri ku ke mo palo ya fo ngale mai ai do feri ku ke mo ki do ke palo kai mo le ba karo ai nga orkesiango are pas are ko ke kalo uma pe kalo le manga o Paulo e kalo I Efeso kalo se me ngale e kere ya ko vale ai ma e file mu wai a me ku ai ma ola tonu wai ma ola fa ma ni o ke va ai ya ula ya va per o palo ko ke palo ko isa a pera le o palo o ke ma ai se ma sta se ma lo va penga se ma lo ya tangi ai e piko singa ke lele mata o le tu e o ke le ma sangia ui ai I fa nga ma lo la e o ngi pa ko nga me ka ko nga ke siang to sa ra fixes ko nga me ka ke va ai nga ia ile fa ke siano ya la tu pule nga me pe ai va pera o lo pa lo que se Jerusalem ta pera ke siang o spa ke Jerusalem na wala yo ke siang o ia na wala Jerusalem la ngo ke siang I have to go ke alu le me la ka ke lo ya tangi ai ia lo ka fa ku ko ya fa per sa o nga ko nga fifini ya wa pe ko nga si ke foi ko me fa pe ya pise I o le ma nga yar ka kalanga me le ka ngol ka si o mai de pule ia le fu ma ki ngoi o ngi ya me uma at the end of the bottom line o le me o le tua na ki fisi o me ia po fe ka ki ve si ai po le me fai o le ala we a o le di fa si ngo anga foi o ngi ka ngo ngi fa mo ka e ku sai ma le o nga ia ma ka ki do foi ngi fia fika por klamele ia I le kuranga ia mo fifi ngo pule ia ale a foi de merka krisiango e a ona fai ku nga kuranga me fa peke ia wa me ale krisiang janga o mai lo me fa pe yo e ka ke do ka fa punga le simo ko I de krisiango ia na mo ko vivi ma ia ke mingi ka unga ka lo ai ma ma ai ui de a pole fai me ave me polo ya Filipi me one pole auto se me tas ia fai loa tu mana o me o mana vai le tu e ala le talo ia mal fatunga a to mal faftai a pera lo pole por me a pole kakal a fangongo kan a ika kalo a masalo kalo a le mokunga o fangongo foi ngade I de kusia Tesalonia sanga oli talo le au no ma faftai so no o vai nga ia ka wa ke so I ka ku ia ka ia tantarot la mangingo ata tu mata fai
le kako o le ska e makal. Ai le fai ki o ma Io. ma fam sing. E leo fai ki o ma koe ngā mangako foi ngā le ia. Ko me ngai se e tala ma upu malang ona fai. O lotu aia le ia tatu pitola. O ngā fide mu a le mga mia. File mule ale ngakal. Au kere fide mu i bea ni so. Ma los pasta. Aro. A fa fera pa fa pesa uma pa ki. Krisiango. A pesa pa ki krisiango. Ia ora ngi no me na foi o le sa o lar ko inga foi ne nga foi la ka pi foi nga ya den ka kalo ba ni sa o ka pi ka kalo o mi kan fa so ni wala ve nga kalo la foi ka kalo de ko la va nga yu ya la ko ka kalo ko ne ko ke ma lo la foi ka kalo ni sa a pera ke sianga pa ki lu e o walu lo a pe fai pula e walu fai pula pe makia inga pe makengu pos ka makia u pu ke lo wala ke sianga ne fa au lo nga ke alo la ka la ke alo vai a pe o vai me ala al skama lo vai me ya o paro ke sa mo e mo ko fula o makai vo imbe o e show ko mai makai o ke agora si ma ko me ke makai me ya o si sia o o ele si o miel va pe que sa ma ko mi so va eu me fui sa eu ya kuranga ya a lewa wa manga kele ni afia fi fo i fa kan winga fo kuranga le po fe kon le me ku waile de karesia wa asa fo kula fo ya e sa war kula fo ya i le ku waile loku mali ya maro pasta pe ko ese si fesili a kuranga e kam ka punia fia pe o le meanga apas o are ile tūlanga o le iai le le mautonu kas o le mea moni lava ngā inisi foi e o lava i o tatu tangata Samoa le maukonga le mautinoa a manatua e ao anga mankua e le lotulu na wala awina ko i loa le e kakos wa isi temi ngā lua me foi le li o le lolangi i nei mea me o kala kuspa ia la iai pasa o lo manatua i le tusi o Roma ngai kalang I think Roma's full kolu pasa o lo manatua ngai iai le tala whapea o le tūla fono e whawhiwhi au la vali these are not exact words I'm paraphrasing e whiwhi au la vali ai le whiwhi au ami o tonu lunga kala e au ngā mea i o whai ngā māloi kuse whai ma lima o le atua e whakongkongo e mwha sa o i tangata o i lalo o le pule lea pe o wha langa ua mafule le mawhawhau o tangata lotu pe ki a polo ia ngai ka ika pero wha kula po ai o le lei o ai o le anga leonga lau kala pe ka oro pot kiki is like an evil thing to us a whapea or kai le kiri ai wa iwo e lau wa ai a oi or ka kisiako ai le ka kaunga ai whapenga I must confess e ike mea o launga whapenga e ka ika fo a le mea ia pe o whamanatunga ngā ka lai e tātou pitola au ngā mai e whai inke o ka ko pisi i ia umaenga o makoi le whai al whi au ngwhai mai le atua ia ka koe whai e pe ila le mea ngā i le mōmua te Salonia a me mea ka rapolo wa tu ina mai wa entrust le akua ia i mātou ku umaran context ia ka ko ke o siang maloku o le mea wa entrust le atua e tātou o lana fionga pa ia e au na whai tātou ma leo ia o kipa o lana fionga pa ia ni meanga o piska ko i oma i ia aile whelka ko kiuke o le ilo lana fionga ma tā la i lana fionga e vesi e pela i mea ia e au ngai loa e tātou ia we need to stay with what God gave us we need to know our stand know our calling yeah, must stay with our kanze to side. Or kalanga fe mai ia Paulo fe mai o kako we entrusted with the gospel. No winga wa maile fa moenga mal fa tu tuanga le tu e tatu. E faila na mai fola yo tu fa no malanga maso a watu baptiso ile sua for tamale ano malanga pa
Ia o le tātou ngā mata whai yoi. Ia. Ia, mole tu sama pasta. Tu sa ma ofisili nef ku pela le mea le vanga le i. Ia, ia. Lalo le au le tua o, lalo le au le tua i. Ale mea o tātou. E ka ko sami, e ka ko vanga e whai. Lea, talo lea mo vanga la. Kalo la ka ko i mene whai, ave mea kaisara. Ia, mea kaisala. Le whai ka malu ia nga. Ia mama, ai tātou kala leile ngā mai e whai. Wane i ngalu. I mā kele ia, e lau Kirisiano, male au folfolai, i le inwawi i a ngalo e ko mea ngā mai whai. Vai ka kuspa i hale. Ia wa peo ngai maa o pure uma mai le. Kua ia ka kere ropo ai nang pure danga maa. Yes. Ia paure mea ka karo mai pure uma na ia. Ia ka diere le kopura le pure wha ngā mai. Yes, kalo ia. Ia whai ar whina ngalo le tu. Wa e si kai miran kakango e vuen. Nga FSC le ka mako le ale. Le me tau ona whai al mea ngā kaunga whai. Whai e la mio tun. E la mio tun. But at the same time, whea la waka awilinga e, we trust the sovereignty o le kua. E kupua ia mea. Penka kore manga o i pele ai. A whina ngalo le kua e kupu. Pole a lava le a wala. Wa, is giving me you give ngari. How dare? How can that? But you know, when you know your God, file mu ya lo fina ngalu oh yeah, ia kuranga le eu file mu au ke fia fua ke o ke fia maka i mafau mo fai ngore bera ka ke maka au ke fia ia peonga au mamna markus pa yola wa ke yor ka ko ka po il ha ia po dase me fo e me deri ia fo e ba nga ia dar me la ke roa o ka mo le nga ka share ni fia pas wa e ia ka mi ka fa ko ka kele file mu ia le vem e file mu se ka o ke lo file mu pas aba me ke o ke file mu por ave vesi da eu ke file mu ale va nge vem ia polo file mu ia come fai ka come la le fa o le ai fa nga maro kula ka ko ska e makalo ke minge yo la le ese mangingo ia ka ko ka wa ile di ka ke alo fa umar i le men ka ko la men ka ko pas ia silele alo fa le tu i mele ka ko kalia ma fa kai po fe le nga ia fai per ka ko me fa me su fai ta tu stalo ia ma tu i le tu ia o ta tu ta alo pas ia pe ila se si vai nga ese mai vai nga de ki ko fia sau mo ni fia wa ke do e ke sem kam ka puni fia ngo do ka nga ko ngoi ku langa le o le ale ki u ke le lot po fetu o le lot i me fa pengi pe ia le la fa mangi ngo le ni fia e ku langa e ko ngoi ai tau na e ai o ile li talo fa tonga ia o nga ko no la e le fai lang fai kiu ke nga ka ko via ya fai por que kiu ke nga ka lotu ya pe o nga o ma e ni e fia fifo ya ko fu ska sa fu ide so ngi fu ide ku nga ye ko fa manga ko ai fu i kai ma lotu ma e si me ari pa ma le o umata ya le lo se fu lo ngio o episode al tano le su fina ala fa nga lava ngoria fa kai foi le sunga le policia le media ministry ko fa va si enga male va ya mal fa now ya Alex masingi malato ya mamaya ya mole fa kanga o ke mai e fa ngai mea e pu e la tu e vi ia ila le tua ia na felia o la sunga ia male matato pa angal tano le usul va penga ma tatalu man tua tato yo isi foi e cruza ku le internet a se tano le usul maka singa lima se kongi ia malo la le faftai malo tapu ongale la pasta ongale la pong ongale la ova male lua i kula ia isi o mingu ke ngalu i kalangoa i inisio lo fa fonga mai ka pe fa lo ka the appreciation
ole au nanga fata va ma le vai ia mera le ia fafta yatu il tano le usoi i le sunga va mala to ma luas fulu i le skava me luas fulu nga va ya so pe ya kan so ia le tu i mani me moreri a mangure ke dunga le vainga le wa e faf kai for mi ia kwa foi lo sunga fa fe singo faf kai le ki foi poso foi fa malo tina yo da sa ki ngale le lu manga e ke o de lo a veces foi tina foi lo ba ia ma tina foi kari le fa mo foi la ko aso kai pasta olla se avango nga ama walunga le avango e ku me ke au faz faftai tina ia avaya foi ne ava noa fa pena ona fa manuia toile le asa tina le la asa i tina uma la fa pena ona mawole nei au nanga ia nei tina pele le loto ale Grace Recipients Community Church o to manu ni tina o tala le lei fa le fai o to matausi ia i matou fai o to maenga wa i le matou taita inga ia ava pea foi ke o maua sa moa ngisi sa mo fai fosesi lo ki nga va mo lo te lo fatele atu o si tina ia martina pasta nga va sa mo ko ro le ro ki nga sa mo ia fa manuia tu ia le sa tina nei e masunga pasta soea ia maletana no le usa malo no office ia itato uma ia el tala tu spa ia fa pe masani itato o le tina le lei e sili lona tau pe nina e le tina umala e sili lona tau pe na o tina le lei ia mea lea o tau tina le lei uma ia e sili ona tangata o tau nei lo pe nina fai o tau ma mea lo fa le atua i o tau taito lua ma fa nau i oni sifa o tina o fai langi le folonga pe si o tina o fai langi le folonga le tama ia ma lo le fato toa o fai oe ma tina mata male nei taimi ia vi ia ile tu ia Paula pasta ia ma lo la me si na ua fa manu tina mo lato fa mo lo ma nei ia te tali ton ia ole fa uma fo le por kala nei ia ia le ia fa tait foi lo sunga fa nga mo le thank you vai na foi ma fa ma ma ngol tato wa fi mo le nei fiaf fa manuia le tu nga duenga ia mas bella nga wa le tu no finga ia ala fai o il tato por kala me le nei fiaf tali tonu ia mo fosse fia le nai tu le tatu ainga ia tatu to fei do ai foi le vai aso fo do mana ia so foi ia fa manuia le tu e lo loto le nei fiafi so foi